Устужонор тобуллағас толкуйдарын сонун проекттарын кеңети олоққа келдерелергер суолар ие. Этенек соруктақ Котугулуринги Федеральный университет бизнес инкубатор кетехінчі 12 сылла қатарылы біте білген маны сүрбеттен тақсы резидент бар. Эдержон саңаттан саңа проекттары толкуйдан бизнес инкубаторға сайынларан салғы бей жалатын дәрінелдер. Сүрін қайысқалардан аллаққа устужонор биомедицина алсалар, IT-технология олығыран ойнюлары, ара сығырылар, оңыролар, мультиктар ұсталылар. Манетеңе үйерінәтчілері робототехникаға ұхыялар. Билигин беги Санкт-Петербурга бар Ингредиент бизнес инкубаторы кытта сотрудничество тугар үлелеге хаджабат, очо биги резиденттер бут практикага, то бигинере булбакыс университет студенттері практикага Санкт-Петербурга барыктарын сөп булалар. Онна биги онна үлелеге бит международный организациялары кытта, албетер холбор бохотуртагы бир резидент бут Америкага стажировкалардан келбите. Ол минеме бохотуртагы командировкага барамын, нөсел бахандык программалар балдарын билбитим. Онан биги оголор бут резиденттер бут нөсел бах билинелдиннар, сайыннар, международный уровеньге тагыстыннар дем багарабыт.